Patrick Cruz, Sito at Edna Carlos, Boy at Liling Carlos. Pakipangaditala naman ding special intentions dari Aurora Briel Catarayaw, Jeffrey Petremetre, Bot Lalo, Cheska Joy Carlos, Nestor at Ami Sumang. Pakipangadita mo naman in kekatang panalangin para karing mayang ubye di King Speedy Recovery dari Dionisia Tobias at Amelia Sumat. Ding kekatang kaluguran mayang ubye i Godofredo Salonga king kayang 40 days, Estraton, Maria Luz, Jose, Josefina, Analiza, Joselito, Alicia, Ernesto, Remigio, Pilar, Felisa, Eulogio, Anacleta, Agapita, Efren, Moises, Irinea, Robin, Ana, George, Bernardo, Sai, Jason, Victoria, Serviliano, Ernesto, Concordia, Severino, Benigno, Emmanuel, Dionisio, Teresa, Liberato, Alfonso, Consolacion, Charmaine, Irineo, Abdon, Benjamin, at ding sablang kaladwa king purgatorio. O Diyos, sa ipami, inyang pignasan mong ipakit kay kami king ika ing Panginoon ding sabla at ginuring anggang tao, tinubot me kay kami iyasu sa anak mo ing mapakumbaba ng talasuyo ning kekang lugod. Ami daon king biena, babo ning krus alang-alang king mabilog a ketawan. Pagkaluban mo kay sanang sa patakasal pantayanan, makabalong ibat kaya king ing pamanyuyo, yaing pamag-ari, at ing pamiyampang king biyemi para karing kekeng kapatad, yaing pamagkamitula at saya, aena alak ko ke kami ning ninuman. Iti yadwan mi king lagyo ng Kristo, akekeng ari at ginu manggaman king alang angga. Amen. Tuklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Kaniting pamanakit ay ikit kuking ke kabaning bengi. Hikit ke ing meto nga kalupa ning anak ning tao. Lalapitan ako, makapadurot siya king biga. Mintaya ketang mabibiya kapilan paman at mi pakilala yakeyo. Mi pagkalubad yang upaya, dangalan, at kayarian, banding tao ring sablang bansa, layi at salita, suyuande. Hingkayang kaypayan, manatili king kapilan man, at ing kayariana, eya miwakasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ing Ginoo mimalan yang sikanan, migbabat yang upaya. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. Ing yato matatagya pundasyon, kapilan man maugon. Ing trono mo o Ginoo, matatagya, manibat na kanitang minuna, at ika ati nakabayo pa migmula ing sabla. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. O Ginoo, dingke kang kautusan, alalang kayangganan, ingke kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. Ing Ginoo ariya, makaganiya king kamalan. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan.
Hi Yesu Kristo, yaing tapat asaksi. Ing peka mo munang dili karing sinubling mebye at peka pundaring ari ketiking yato. Kaluguran nakatamo at kingkeyang kamatayan, timawa nakatamo king kasalanan at gewa nakatanglahi raring ari at saserdote ban sumuyo kingkeyang Diyos at igpa. Kang Yesu Kristo uli nito, miyabiyayang ligaya at tupaya ang gaking kapilan paman. Amen. Ya ing daratang babo ring biga, akit dering sabla, pati naretang tinandos keya, kumyak la ring sablang bansa ning yato, uli na ning depat dakeya, iti yaing katutuan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega, nga na ning Ginong Diyos sa mayupaya king sabla, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas, at ning paintungol, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo at parangalan ing maya pabalita. Nuwan niya ing daratang king lagyuning Ginoo, nuwan niya ing daratang ng kayarian David ay patamo. Ginoo manatili ke kayo At keka antemorin, pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Ika ing ari ding Hudyo nga nang kinutang Pilato keya. Meki bat kay Jesus. Ibat kay kay te o ating aliwang sinabi kay katungkol kanako. Hudyo kuwari nga nang kinutang Pilato. Ding sarili mong kabalen at ding pamuntok daring saserdote dela rakakanako. Nano waring depatan mo, peki bat ng Jesus, eya para keting yato ing kakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti yaking yato, ting kakong talasuyo, makilaban la, ban kung miyapye karing Hudyo. Dapot ing kakong kayarian, eya king yatong iti. Ing buri mong sabyan nga ng Pilato metong kaping ari meki bat kay Jesus ika ing sasabing ari ko itiya ing sangkan nung bakit mibait ko at dinatang ketiking yato ban munye patutu king katutuan makiramdam ya kanako ing dinumang makapanik king katutuan ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Maya pa abak po. Maya payabak po. Apansinan nyo na siguro ini. Ating o dakala pamikatagon na gagawa tamo o babyeta mong kayatulan karing kaparatang tao. At kadalasan, ing kagatamong sasabyan, lalto yung concluded, anya pensa conclusions nga ra. Conclusions, ing kagatamong atul. At ningkay, lalto ya pong balamu perceptions. Uiting perceptions ko kayo. Uiting perceptions ko karela. Makanita. We make our judgment to others. At nung baliktaran tayo, although mayayatul tamo, we are being judged. At potang atulan na katamo, ay tapin, nung kutnan may itang ginawang judgment kay katamo, sabihan na, o yung perception ko kay kita, yung pepakit mo ka na ako ita. Anya, conclusions kita. Ta? So, pansinan tala po rin. Halimbawa, ikit me ing meto nga tao, misagana kayo. Potang ipanatu kayo, sabihan mo kayo, hoy, sister, era buring diring taramdaman ding babae ni. Hoy, sister, may ngalbag kayata nang milyari king pandemic. May nabaka nga nakeka. Conclusions nita. The judge na nakana, may tabaka, may rakal ka maglolo, bilbil. Anya, atineng judgment keka. Punta kay ka naman, ika namang makibat. Ay, ali naman. May yahit kupin eh. Nga na. May yahit kupin nga na. Ita. Putang ikawani nakakanita, bubulong niya. Sigurado. Sasabihan na. Malabog yung mata. Mipakayayat na kupin, sabihan na may tabako. Ayan, bubulong nakakanita. So, ita, we tend to make judgment, or we are being judged by others. King kekatang ebanghelyo ngeni, Jesus at yuya king hukuman ng Pilato. Yang munye atul kang Jesus. Mieya o Mateya. Biligtas siya o Mateya. Yan, ipilato, yang mamye atul kang Jesus. Delumde ring kayang kabalen. Delumde ring pamuntok daring saserdote. At ing dalum ere buring dili ring sasakop king karelang bansa. Lalo na Pilato, uling Pilato, eneman Hudyo, iyay miyatasan manungkulan, mamahala king Israel. Anya, talagang eneburi ing sasabyandang dalum laban kang Jesus. Nanuya, Jesus kano, ing ari daring Hudyo. Anya king kekatang ebanghelyo ngeni ing mebasa yapining pisasabyan king pangaari ng Jesus. Siguro sabayan tayay Pilato. Nanong atol ng Pilato, nanong kekatang atol. Nung sakali man, ita mo ing atsuking hukuman, ita mo ing judge, nano kaya ing atol ta kang Jesus. Ninuya, tutu kaya ing sasabyana, po tagalang mamiruya mo. O yan po ing i-check tam ngini.
nga ng Pilato kang Jesus, ika ing ari ding Hudyo. Ingkutang keni, yapining first element of our judgment is he the King of the Jews? Nya, dapat yang magnervyos pin keni Pilato. Uling nung suryan me, ipilato ing ari na yapining Emperor Augusto, Emperor Caesar. Anya kailangan ing alang aliwang mag-ari king Israel. Anya check ne ika ing ari ding Hudyo. Peki ibat ng Jesus, ibat kay kayan, o ibat kay kayte, o ating aliwang sinabi kay katungkol kanako. Ene peki batan Jesus, yes. Enya naman peki batan, no. Naning buri ng paltong Jesus, you will be the one to judge. Keng palagim, buri na sabihan ng Jesus kanini, ako ari ko o ali, ikang kawang conclusions. Naning perceptions mo kanak, naning lawe mo kanak, nung ari kupin o ali. Kaya kayo po, tuturing yung ari Jesus, tuturing yung yaing pinuno ning biyayok. Yan. Ipilato at mika conclusions ne, at akakitaya po keng krus. E niya mong pulantaran sinabi in conclusions na pero yapi na ito in kayang judgment. E niya mo pin linigtas si Jesus, pepapatay niya rin, pero atin niyang conclusions na aliwayang klasing ari. Anya pensa, o iting conclusions na, at yuya po ketang babo, nanuya po yan, makabili. Ito makasulat kitang keng initial ya, keng babo na ng krus ng Jesus, keng kabuntukan. Nanuya po. Aru, tituran dak. Nanuya po? Inri. Ne, Inri. Naning buri na kasing sabyan ng Inri. Ilocos Norte, Region 1. Kaya po makanyan. Ilocos Norte, Region 1. Inri. Anya kasing panahon ng Marcos, itatang ng Bongbong. Sa sangkanan da na Marcos, huling ibisang makoking luklukan. Yakanong pepapate kang Jesus, pepapatene ka rin king Region 1, Ilocos Norte. Bubuisitan de kanita. Pero, nano talagang kabaldugan? Ing brinang sabyan, Latin word, Iesus, I-E-S-U-S, Iesus Nazarenus, and kaibat R, Rex, R-E-X, patang kay I, Judeorum, T-A-E-R-U-M, Judeorum. So, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Brinang sabyan, Jesus of Nazareth, King of the Jews. See? Atin niyang conclusions. Kinunclude na Jesus aride ring Hudyo. Kaya kayo, nino'y Jesus? Para kadako, o ining conclusions ko, Jesus, yamu ari daring Hudyo, ari de ring sablang ari. Ari de ring ganaganang tao. Para kanako, ari ke. Para kanako,
akakit ko dapat mong yang mag-ari king biyeko, yang masunod king biyeko, yang ari ning mabilog ayato. So, adiyamu ari king Israel, mune ari de ring sablang tao. Second element, pwede tamo pong i-check ding sarili mong kabalen at ding pamuntok daring saserdote de lara kakanak nanuwaring depatan tekibataning Jesus. So ining second element na ning judgment takaya eya para keting yatu ing kakong kayaryan nung ing kayaryan ko keti yaking yatu ting kakong talasuyo makilaban la ban ekumyabye karing Hudyo. Dapat ing kakong kayaryan eya king yatong iti. Buri na sabyan, ing scope na ing sasakupan na ing kayaryan ko eya keti king yato. So ing scope ko eya keti king yato. No karinya king banwa. So buri nang sabyan ing kayaryana spiritual kingdom niya, na spiritual kingship, spiritual kingdom. Ngayon nukarin laring spirit sa rin, nano laring spirit sa rin. Pwede kayong balikan kitang nanitang eskriba kang Jesus, which is the greatest of all the commandments. Pekibat ng Jesus, uining mo muna. Love God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, para kanako, nung i-connecta kay kingapong ginuta, uling ing kanong pamag-ari ng Jesus, spiritual yapining spiritual kingdom, uling connected ya king Diyos ing pamanwa ng Jesus, buri kesa nang i-connecta ka rin ing kayang sasakupan. Bilang kayang sasakupan, sasakupan ako, uling siyempre, tuturing keng ari, tuturing tayang ari. Nung sasakupan akong Jesus, ing isip ko, ninong ing manimuno, ninong ing kanakong tuturing mumunang dili. Nano ing pane makatanam king utak ko, nino ing pane makatanam king utak ko, nung tuturing keng ari. Jesus yang sasakop king kanakong isip, o potagalang ing kasirang. Jesus yang manibala king utak ko, karing kanakong pamanisip. Okay? Second, luguran ning Ginong Diyos king mabilog mong puso. Ing puso lugod. Tutuming kaluguran ingapong Ginoo, tutuking kaluguran ingapong Ginoo. Nung tuturing king ari sa sakupan ning Jesus ing kanakong puso, potagalang aliwayeng sa mumuna king puso ko. Atin po kanong metong question na pwede ming abalo nung ing kekang boyfriend o girlfriend o kaya ing kekang asawa nung ikay mumunang dili keng puso na. Gawa kang malating situationer. Sabihan mo kaya nga mo, sakali mo gawa may kulong ka, may kulong ka, may Bartolina ka. Kilupning pamanwa may kulong kang Bartolina at inggagawan damo diri nanda ka among pamangan susulot damo ketang busbusing pamangan. After a year, di nanda na kang laya. Talagang malaya na ka. Para ka, nino ing buri mong mumunang diling akit mo, potang lumal ka king kulungan. I-check me nung naning pakibat na, o nino ing pakibat na. Istong ing boyfriend mo pekibat na, iba ko, nga na. Muna pakasalan.
uling mamas boy imana yang nga tsukeng puso na pikasal mo na lamong mana nya oita check me uling agpangking psychology itang mumunang diling pakibat na yang atsukeng puso na. So ita po i-check te hindi sasakop kayong puso ko. Katlo kaladwa nga ng Jesus. Love God with all your soul. Ing kaladwa ko, ing espiritu ko. Komustaya? Potagalang aliwaya ing mamahala king kaladwa ko. Check me po ta menuling ne. Menang sune. O kaya dakal ne makapakat alibag ing kekang kaladwa. Akit mo ne ing mapa na ning Pilipinas king kaladwa uling kinat mo yang libag palit ing kekang kaladwa. Puri ng sabyan ating kang dakal pamagkamali o kasalanan king biye. Ing katlo o kapat yapining luguran me ing ginung kekang Diyos king mabilog mong sikanan. Puri ng sabyan mo naman para kanako ing buong puwersa mo, the whole of your power, strength should be always focused, dedicated to Jesus. Nya nung tuturing meng ari Jesus, nung atulan meng ari ning biyem, kailangan ing eganaganang health mo makarikilya para kang Jesus. Ing eganaganang sikanan mo ning kekang kalusugan dedicated ya king sasakop keka. So ito po ing katuwang element na ning kekatamo pong judgment atol kang Jesus. Katlo, ini mabilis siya mo pero pansinan niya, sinabi niya namang Jesus. Naneping Pilato'y Jesus, ing buri mong sabyan, metong kaping ari. So talagang gagawa ning atol mo naman papadog na ning Jesus itang conclusions king utak ng Pilato. Itang hatol na. May kibat kay Jesus, ikay sasabing ari ko. See? Yan ang papa-conclude na kang Pilato. Itiyeng sangkan nung bakit mi bait ko at dinatang ketiking yato. Ban mo niya patutuking katutuan. Makiramdam niya kanako ing ninumang makapanig king katutuan. Uini. Medyo pagkasakitan ding totally biyayan ding tao ni yapining living in truth. Nano yung kabaliktarana ning katutuan natural mo yapining kalaraman. Ating kung akasabi nga na actually confession ni o ning sinabi niya mo king kwentuhan pero lalto yung confession nga na among nga na ning kay makapaglaram ko uling ko bisang mipakarine o kya naman buring mipakarine kitang tao anya makapaglaram ko. See, we have the tendency to live in darkness king dalumdum king madalumdum panakit yang i-maintain, masakit yang talagang pangatawanan. Uling tamo bisang mamakarine at nengkay tamo mo naman bisang mipakarine. Anya pensa siguro yan ing pangadita kang Jesus. So panakatamo na
akwata mong bibiyebye ketang pagnasanang katutuan. Uling kadalasan mananabuta kaniti. Masisira ta king pamibiyebye katutuan. So gawa ta ng conclusions kanya. Nino'y Jesus? Jesus Aria. Aria emu king Israel. Arine ning Bieku. Arine ning pangataw ko. Amen. Sasal pantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu. Lina lang king batno tiyato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tini paya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik kaya naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangabatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamo kang Kristong kekatang ari, ban mamahala ya karing sablang tao, kapamilatan ning upaya ning kayang lugod, ngatang manalangin, Ginu, datang ke kami, ing kayarian. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo kayong metong amalayang balayan, para ka ring pamuntok ding bansa, amagdalang lugod at katimawan, at para karetang maging sangkan ning pangawala na niti, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo kayong metong abalayan, ding mikakapatad, para ka ring magluwalo king matulid ding aliwa, at para ka ring magluwalo king bukod mong karela, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo king metong abalayan ding talapatutu, para ka ring Kristiyanong mabibye king karelang kasalpantayanan, at para ka ring pabustandang mate ing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo kayong metong abalayan ning katutuan, para karetang ding amanurat dapat malyaring panaligan, at para ka ring magtaksil kaya ka at king metong at metong, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo kayong metong asusuyong balayan, para king metong at para karetang maglakbe, king sarili rang maymut adalan, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, di natangka bangawan mo kayong balayan ning kapanayan, para ka ring hanggang magkapilit magobra, para king sablang mayap at para ka ring sinuko na, pauli ning kayalandang pag-asa, manalangin taking Gino. Ginu, datang ke kami, ing kayarian mo. Ngayon po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O ginumit ari, kaya bemo kakargan mi ing pusan ding kapatad mi, maging mayansana ing timbang na uling iti metong yang pusan ning lugod.
Bustan mong maging sikananda ka, ngenit kapilan man. Amen. Lukluk tapo, para king pamagain, king ay. banding kekatam daun, deting tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kay katamong ikasapplalat ning mabiluga Santa Iglesia. O Ginoo, daround miya keka ing sakripisyo a kapamilatan na pakikasundo ning anak mo ing meto ketawan. Pagdalane sanang pamisan metong at kapayapan ing yato. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi Amen. ing ginumanatili yak kayo At keka antimurin, yak nayo ring pusuyo makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Tilduan ming talapag daun ning meto yato ing kekanganak aginu ring sabla. Linyan mi king laro ning kaligayan tanda ning alang kapupusan mong pamangilalakeya. King kimpananang pamagdaon king krus ya ing dalise talapag ugne
yaing ginanap king kaligtasan mi, yaing sinakop king metoyato, king kayang pamag-ari king sabla, te pakilala na ing tapat mong karangalan, ban ay biene ing biemo karing sabla, at layon ayam pang ne keka ing kayaryan alang kapupusan, kayaryaning katutuan at bie, kayaryaning grasya at kabanalan, kayaryaning katuliran, lugod at kapayapan. Uli nito, kambering sablang poro ring angel karin banua, dararitming kekang ligaya, lain makyage king aladok ng dang pamamay kapurian keka, nganing kakanta. Tune kapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli ni tapagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, pepasalamat yakeka, pirasone at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daw para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri pinyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran daring kasalanan, daptay nyo itiking pamigaganak kayo kanak. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayan.
Ingangin gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebya ng anak mo. Daraan nga kay ting tinapi ng biya, ting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kami ngan sanang misulusulog ing kataan at dayang Kristo, tipuna na kami ngan ting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu, ban biganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainaw at maninaing subling miye at ting sablang miyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, hindi ta kapinandit pakipangaditala ring kay katang kaluguran miyango piye. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamitin bilang angga, ban kaya biya ng Maria ing Birhen Induling Diyos, kaya biya ng San Jose ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ting sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kayo pang mayubayang tutukagong ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Anting metong nga pamilya, pangadyan tayo ng panalangin at tiro ning Ginoo kay katang.
Kristong ipagkalawing kapayapan king panood mi, ban king kaso paning kekang pakadulo, parati king nikabos king kasalanan, at niligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kay kaming talapangapos. Ginuming Heso Kristo as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan dalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Mo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan mo yung padulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen. King kapayapan ng ginuman at tili sa kapilanman ke kayo, At keka antimorin, ipakita mo kung ngayon ni kakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing kordero ning Diyos, ing kekatang ari, sa sakupa na katamo, sa sakupa ning puso tamo, ing isip tamo, ing kaladwa tamo, at ing kekatang sikanan. Mapalad tamo ngening tatanggap kaya, ban panimunwane ing biyetamo. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat igkas mo niya yung amano mo, at kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka,
Dapot, paulini naningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Emo ke kamu espiritual kening puso ko. Kakawalanda ka, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana ipaintulod kapilan man ning mikawani ko keka. Amen.
manalangin tamo. Ginoo, pigkalubmeke kami, Yesus, ing ari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king die alang angga. Sa upan mo king Kristong ari, maganap ya po king Mexico, pota pong alas 5 ning gatpanapon. Nya, alata pa mo pong misa pota, ne cancel dia po yung misa pota kay ni king Pisamban tang alas 5, ang po pang king Barrio San Nicolas. So pakisabi na mo po karetang sisimbang gatpanapon, ang po king San Nicolas. Huling atin tamo pong vicariate celebration for Christ the King. Ingin manatili ke kayo, At keka, antemurin, bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingipa, ating anak ating Espiritu Santo, Amen. bumetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat King Diyos. Kailangan nila po kayo ning harap. Mrs. na po ng EMDC. Kailangan nila po kayo ning harap. King miso mo, umega mi king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mison para king Ginoo. Arapan tamo ing Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masamal hustisa kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekatang kasal pantayanan. Karalami kalam ning masabal hustisa kapayapan. Harapan amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasal pantayanan. Karalami kalam ning
dapat ang aking katataulian. Tango kami, Ginoo, king mission mo. Tango kami, Ginoo, king mission mo. We are blessed, blessed 100-fold, the cross of Jesus Christ in our holy shores. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To